Pynrem juru Anthony Blinken bad Austin ya ke Rusia halor ke tma Ukraine. Hadin bikilawan hi dalade ban yuk yat hapo ke Ukraine. Man nakasin kong Anthony Blinken loong ke Rusia kala fail sikade halor ke jing tmu jungka hak jing hir tma ke Ukraine. In the east, where the Russian brutality is doing horrific things to people every single day. In terms of Russia's war aims, Russia has already failed, and Ukraine has already succeeded because the principal aim. Ya kena ulong, kajing wadu kejat junga, badu Defense Secretary Lloyd Austin, ini kendu yu Vladimir Zelensky, rangkat ke official ke Ukraine, hak nombak ke Kiev. Master Blinken, badu Master Austin, lawan payah ke Ukraine. Kila penlong kajing discuss ke bawah banyak bad kila ong. Kajing lej mikmat ke juki, badu Presiden ke Ukraine, Vladimir Zelensky, kalalong ke bawah banyak bad kebasani bah, banyak tay halor, kajing ke Ukraine, bad halor kajing siap penjot jengka, haki spy Rusia. US kelap Pynrem, bad manjur halor kubur, balawan radu Anthony Blinken, badu Lloyd Austin, hadin bamaki kai penbaik badu Vladimir Zelensky, rekat ki official ka Ukraine. Kumta ke US kalkular ban pajing Arab si Ukraine, news $4 million ke pisa Amerika, na bentak ke direct, bad ke indirect military aid, juru ke kentublang, lais $4 million, kalau pak si Ukraine, na bentak ban perlu dekitir tma, kubulai sibun.